o bayana oustas Tayibu ɗo ko bayana moɓe waɗi résumé ina wondi e nafoore moƴƴa hiɓe wondi nder ga noon karamokoɓe tedduɓe rek oustas Abdallahi Mombeya docteur Mouhammadou Wori harayɓe fof ko kamɓe wondi nder ga karamokoɓe oustas Tayibu ƴetta ɗon konngol ko hikma molanaɗo hiɓe fuɗɗora yewtere maɓɓe nden hakkunde baba Adama e cheytan ko Allah innuno yo cheytane sujjan baba Adama ɗon o sali ado ɗum ɗon fof taw seytane yi'i baba Adama no wana tagirede noon o inni awa hunde mawde hino tagede ɗo ɓaɓe feƴƴi ɗon hiɓe yewta fi gandal ɓe yewta fi laamu seeɗa kono en inni ko résumé ɓe woni wadde nder ga yewtere wonude e important yeeso ɓe karamokoɓe men tedduɓe ɗo hiɓe yewta nder ga kadi wondema ɓa Allah tindini baba Adama inɗe ɗen science on ko inde si a ndaari ɗo oto kala piyesu wonkun ton hikum mari inde ko hikma molanaɗo haray bayana on ko important lam toroma ya hettumo ha o no waadi bemmene kata ko dara wonta ko mawni no waadi ɗo feƴƴawya joni noon ñande noon Allah awlan ɗo subhanahu wa taala waɗi no ruuho wondi ɗin e ngalloɓal bemmeɗe adama ko ndeññande Allah noddi ko une assemblée générale mo tawata ha hande sumon assemblée waɗa pour vous dire combien de fois notre Seigneur Allah, Dieu nous aime, Dieu nous a honorés, parce que c'est notre Père. Car pour y aider, Malaika pour pop et il n'a pour vous comme pop à taille pour pop mon congrès. Allah kata wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Bi umi an malaika min malaika li to khalifa. Kononto enen ko en khalifa ko en lamɓe ɗo fere so nani ɓenna politique no hanni ɗan ɗon allowal ngal ngal mutaki e seeɗa ngal balɗe par ce que ko en lamɓe anda tagi ko en khalifa ko dennanaga ko woni ka leydi ɗum fof Allah ino faala addude ko ɗon ɗo ko seera leydi ni ko seera danirteɗo on fewde e makko tora ko woni ka leydi ɗum fof Allah noddi malaika fof ɗon fof ane o no faala addude ko lonto ɗo oɗon piɗo bagage Allah wi Allah gani قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بأنه ملائكة فوق ونما بنفانا أدو لدوك لونتو ونطو ملائكة ويوت بناولة بإني الله أعديك ليدي دو وقلنا ليدي نفي لكي أموارا من الذين من الدوم يجب تلك يبقى كفارة أنا بي مني وعندي وهم عندها hay so tawi ɓe ɓiɓɓe adama aroyoɓe ɗo wooda waɗoɓe ɗum kono heɓoɓe maɓɓe kadi nenti tabintinnoɓe nunɗal e peewa e kuɗol Allah kañum e kawtital moƴƴal ɓe fof ɓe wonata bonɓe kamɓe ɓiɓɓe adama ɓe heɓoɓe maɓɓe gese nuntuɓe fewjoɓe hoore ndi leydi ko on sayi noon ɓay Allahu nanɗo subhanahu wa taala noddi malaika o fof cappo loopal bemmeɗen adama kam ha gasi on sayi noon o waɗi ruuhu on ɓe bemmeɗen adama jooɗi focci malaika fof kayno leydi on sayi Allah wi o fof moɗo sujjanen إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم سجد لآدم on sayi malaika ɓe fof sujji subhana iblis kañum ronki sujde joni noon ɓay malaika fof sujji lutti iblis ha gasi on sayi noon Allah o lanɗo wuuɗi iblisa o landimo ko honɗum haɗi sujjana o قال يا إبليس آية وقدموا لي بالرقم attention de l'autre côté là on sait قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين
qala ana khayrun minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtani min tin. Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar. On say Allah lan umin iblis mungkin hal maksud yang berbohong. Ini berarti Allah lan mo yutil no mujun di iblis selalu yutubu. Ini iblis mungkin hal sudah berbunuh dari pegi dua yang tinggi. Tadi umum anda tadi kalau tadi dua yang tinggi komputer itu, politik kau yang kumpul pada aku. Dengan dinaik-naik yang meninggal, bos kalau sekira itu dan apa sekira itu dan itu pada mungkin nak yang izin malu lagi orang izin. Jangan berpaling dengan itu. Kopi di sini lagi ni anda pergi ibu dan mungkin. Mungkin yang mulu bermain dengan ada makhluk makhluk itu macam. Mungkin yang mulu ajar nani ikan. Kenapa kembali kali baik? Bukan pergi kita makhluk mungkin ajar. Kamu tahu? On say, Funo kawino huntum hadis kana muda na mitegi juja mindini o ye Allah ni anda ja ko ni mau ni Allah akara kono orati dumbo jiti o ni astak baba hatta mau ni bini to ka o jonna ka to bawi ka Allah de ka mau ni bini ka akara ka aje e to mi ti be ka ko yoro qala ana khairun minhu mimi do ɓuri mo woɗɗude o wi min miɗo ɓuri mo moƴƴude miɗo moƴƴi e maana ɓuri adama o tawi o yiiɗiɗe tawi noon e nder ka o ɓayno landama ko honto o ɓuri adama moƴƴude o heɓali solution hayno wona wigol kaka ngari na wigol kaka darde na wigol kaka tempe na wigol kaka kandal ko noone no ɓe tagina on tawi o wi tagimo kanko iblisa e looba min a taginan e yiide ko min ɓuri tejude ɓay kanko a tagimo e yiide e honnorede e looba min iblis a taginan e yiide ko ɗum mi ɓuri mo tedu tawi ko ɗum ɗo ko yii tawi ɗum hay siko ɗon dara moƴƴa si loopal reginama hangal kunni neɗɗngal woni loopal dewtama yiide taƴigara e salmima hay siko ɗum wonno ko laari on say noon e Allah o nan ɗon ɓayyade mi iblis huɗimo o wi noon joni wondema haray hollugol enen adama yankoɓe teddugal ngal Allah hokki en ngal no mawni koye kamɓe e hoore ndi leydi ɗiyen fewdu ɗiyen giris ko ɗum Allah addiri e hoore ndi leydi koye lamɓe koye kalifaɗe jitti Allah nan ɗon annini adama alayhi salam inde dendanangal biɗi ɗi fof en ko malakaɓe mbaɗanmo contesté kon dow a addani o waɗino woni wadditirowo ni Allah no fata anninde malaikaɓe mbeɗaɓe o koɓe nendi hay so heɓoto e maɓɓe waɗoɓe koɓe mbiɗa ko kono heɓoto e maɓɓe pelɗuɓe ɗori moɓe addi yiide on tawa nadani o annama adama al asmaa kullaha ma aradahum ala al malaika وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جلتي الله سبحانه وتعالى عندي بين آدم إلى الحكمة supériorité mo Allah o nan ko accordani bين آدم يوري ملائكة ko bima ko kurangal e akkungal ka gandal kaka gandal ɓural gandal ngal ɓuri kala ko ɓurete ko nemaji ɓurɗi mawnude Allah o woni ɓiƴƴatano en ka hoore leydi ɗo ɓuri tati ko laamugu e jawɗiɗi e gandal ngal ɗiɗo tati ko ɓuri mawnude e majje ko gandal ngal
kalai video bebenora kan dengan Islam ganda ngat uli bundu de tedunga ganda ngat uli teddu di Islam bundu jawm ide yo ay halamin en langal en publié mais mo jette wonde fi faami mo tema kala ko be di bas jette ko mo alta bi yo faami wala wole masna ki de wiya e niski be ben mo yina na ma be ben mo ka kedo si kamal be ma be ngadi dina la be yina ka gambe kan wala be ben be yina kedo si kamal be ngadi dina la be yina kono ko jambu en gambe kan ko jambu kan be non si yo ko gando on wiya ta lando on dinawni bi kali hunde tamate woni ibada nay na ko ye no na to ke to kajo punto joga con ganda specialist o mai go ida lando on no vai ke lando ai ko mo to lo ke pelo lando mo to lo ke pelo onyo kare dulando papa mo na ni no ko be mo ni ka ka mo ko mo ni so sa ko bu porque que ta lo fa si lei di ka di capo ni economy mo di ko ni ke ko di ko pitama militaire yo baka economy sa ite ko ni donc di mo hewta no ko wani e kanko mawdo pala tanabe bonsa ko jara sawa économiste renommé on dit moi de 6 mois avec le président de l'économie au Mali Madoua ko sama ka wana sama kana minandi ma ko sobe o ni refle ko ale ko ya ko be ale dua yo ba économie ali ka dua ay so ko ni to le président ate ara ni wa cabinet ay ka ka mo andi do wa ko ni be ala o wadi dum hanga tini relation ko gando on dum kanyum kadi wali lan on president de la république on ala taw on kadi wulirde haka lan on ala taw alman on kadi wulirde ko mani en hatti damba yakki ko wada sabba ka kono on lan don darbe imamu ya sabba ala wala yeki de president mo ina do be wala te do apo fewali o yila do lando no bado kala ko lando hawdi kala biye mo woni sabe ti mo hundi so habbi o de ti pakara lando no tu do ka go don ko mo ga salamu te ko salamu to ko bayo do tene no be do no ko wanno si Allah na ko centi penne e adam do mala katte ganda o andi mo inde biiji fof o jetti o wi malaika be yeteɗan ko honno wi biiji wiyete qalu subhanaka ma la ilma lana illa ma allamtana senaɓe woɗɗinima yo jooma min ala gandal sina ko tirɗinɗame konko andiɗame a jallimen biiji fof kono min andama ɗum ɗo wiyete qala ya adam ambihum bi asma'ihim adama yemi e kono di yete benne en adama tindi di malaika dum do ko bele gondu be do ko bele dum do ko undura o tindi di malaika e tindi de fop ma cermo do men goto gando mola ta duwi a Cheikh Muhammad Tawali Al-Sha'rawi o windi deftere detu sunna jaba o ayi on aya o wi no woni ko famiti e o am gogo on bernede adama seede bernede adama ko inde den ada jannede inde den ko ɗum waɗi gooto ko addoto wondude ko inde parce que innay tanqasimu kalimatu arabia ila thalathati aqsam inna ismun fi'lun wa harfun da kongo ɗiɗi fof kala kongoto hay ko imma kongol wona en verbe ou bien en nom ma ɗum doya simaɗi fi
Jon non poco non da monde che ne può conoscere. Nader Bobo può fare di quel anno, giorni, anni, se lo guarda. Bobo può fare per il papà, ne, quindi non deve fare no. Quindi pasti alla grande Bobo da video Bobo ma qui e lì non paham pun. Ai bene aku nulatin layar dar makna wi ma lain. Bena ko yet aku boy di ko bakawan ando ko Kristen ko wakta ko. Masa singali oni sampai bayar nego bayar. Mari dulu ngala bahar ini ehiye mina bayar na online. Kuliah terus ko ini. Jangan lekong ehiye wala mayo pergo na depa. Jono sabi do bobo ha tu mi ehiye taki na pita itu non baka. Tuwi ko. Imun tu no mi den inde de bemme den agama janga do ko de mon ni e baba kala gan toute la science le nom que notre père Adam a été enseigné par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom qui englobe toute la science parce que la science elle est constituée de noms. Ko ide hay defele ko wete ko makara imamali ko fa ko bali ko ngo kala hay defele ko inde ko inde o science mo yoto tay nene baba science on ya ko marco ko o tableau de le tableau périodique des éléments de Mendeleev. On tableau moi de ton caché. Bela kana wa kisimba. On tableau anu de ton caché, on ko nene baba science ko parce que dei de don e mass anu di mundi ko ndo ni science. Quindi non tableau di idrogène, di azote, di manganèse, di aluminium, di zinc, di carbone, tout ça. Wapa carbone on ne peut sopro no go chimio. Sono di tanto go chimio. Par exemple la chimie organique. Mais la chimie organique est débite de composés de carbone. Et si donc si on peut c'est tout le monde. Donc si aku ini kan haiti ko bodi tete ko ko waka ndani na ndani na gobi baina ina pisomo ina raja pero ina le piero ina tablo ina tunga ko ngal gobi tete ko ngal gobi ko inde ile di su ile det to na ko ile du ko mun ko inde toute la science ko no ko ben me ngana magana elini donc musite du bete baik Allah subhanahu wa ta'ala nani berne dengan agama ka aljanna baik otaka ni mo dei ma baik otaka ni ma dia aljanna ma sinata ma buon kon gombu son ala ko ale mazuda kedua ni seorang mo dei ko ni nate ma kunna ya adam subhanahu wa ta'ala ka aljanna demo baik mo menati dentro iblis yo ko fa inoite haga sabu dua itu tidak kahore le jika kon mata kahore le di konten di pola wal stato ada lagi imma yakiyanakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dokter itu tadi video mi wata ahagata ala ikram no de ko o te do ko madure te se tan buta ala iksa ko en do itu naik kan pagi pagi sini halo orang grande vivo ada di fondo pakai memang itu dia ada yang ini kita juga dono kok di mana ko andi ko den impat dari di intelektual benem woni wade di ko dina di ko itati di ko itati dina ko wor woni ko Allah da ko jaban takor nen fuk may e fuk ni benne ni ala hanya de dangal de jono ko kan dina non bay de tipi e lega dina ka Allah ko di beta ko kan dina ni e di sa Allah ni no fa imma yati annakum minni huda wa man tabi huda ko nen ko Quran si deba ko ko di fa imma wa ko won e ko di akon karwe
wa imma ya'tiyannakum minni hudan si ani awde modo ayde ma awe immo be ammi Allah bewa wa man tabi'a hudaya kala dokko bewa wala khawfun alayhim wala hum yahzanun baka do ka sonata yo no gatte wa pana gatto ko ngalmi e bisamo ngalmi e bisamo yo no gatte be mele ka ko bisamo annaba ben fop ma kay ko bisamo woli am dans la conception coranique dans la conception islamique il y a une seule religion. N'est-ce pas? Il n'y a pas de christianisme dans l'islam. Il n'y a pas de judaïsme dans le Coran. Quand Al-Quran akan menjawab, dia précise bien, dia dit bien, mais il n'a pas été ya Allah. Langan yang vivons dans un pays lain. Pandu. Kalau kau windy kau ke Al-Quran, kau Al-Quran umi, kau tanya kau ini nanti kau bawa kau itu Islam. Dia tu. Annaba ben bukan hanya berjumpa dengan musulman. Jésus était musulman, Moïse était musulman. Donc, il y a un verset coranique qui se trouve dans la Sourate Al-Imran, la famille d'Imran, à travers lequel tous les envoyés de Dieu, tous les messagers ont procédé à une déclaration commune dans laquelle ils se sont déclarés des musulmans. Il n'y a aucun autre prophète qui s'est déclaré chrétien. Mais pourquoi il faut bimakna l'Islam ini kau hidup? Yang kedua Allah menyuruh. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Alagan wiu agon ini utipina imam sebab agon ini utipina Ibrahim kan Ismail Ishaq dan Yaqub kani na bebendo e ko jonna no Musa e ko jonna Isa be ko fop ma me go ini ko jonna be ko ko e ko jonna annaba be go kay wan nabiyuna min rabbihim e ko jonna annaba be go kay immorbe e joma mabbe qui nous croyons à ce qui a été rétabli sur nous, sur le Coran, ce qui a été rétabli sur Ismaël, Isaac, Jacob et leurs descendants, et ce qui a été donné aux prophètes dont le nom ne sont pas dit. Donc, on donne la canaba de Bine de Mouna, d'accord, bien de Fuma. Mais oui, là, nous parlons de Koubaïna Harimino. Mene mesen ni dira ay goto e do annaba be bo be munuji tembe munuji no ngay lay mene be ko nis mene kirti be bo annaba Allah wala ko ko be be wadi kom be witte jadi sen si ko be sali Muhammad ele ni de jadi Muhammad de jadi sen si tek wa annaba ele ka mene yodo c'est prophète chez nous croyons que ceci nous le reconnaissons et fait partie des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs les super messages. Parce que anda di phone agora ni anda di phone agora ni anda di gurbi gurbi anda di phone be gurbi temple gurbi no vena temple to ko sampo ta no gurbi no be ndio no don no gurbi no be goto no don no gurbi no dio no ngia te ndio be pro anda di isa di sita e super message Yono, beli mesin yang kita akan buat aku leleno, mene wanak muda muslimun, mene mempuk akan pemimpin be. Nunggu di Nabi Isa, siri washhad bi annana muslimun. Siri Dieu soit témoin que nous sommes des musulmans. C'est celui qui s'exprime. Celui qui s'exprime en disant que Dieu soit témoin que nous sommes des musulmans. Abraham est venu très longtemps avant Jésus. Le prophète Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que quand Abraham était musulman, il n'était pas chrétien. Quel était Allah? Ma kana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan wa kana min al-muslimin. Abraham n'était pas ici, il n'était pas également chrétien, mais il était un fervent musulman. C'est le Coran qui nous parle. Dieu nous parle de
dendana ka anda batte ngi muda de fop mabbe ko be jubbe ko lissamo ko be pro ko honde to man be de yakal budi ko bay annabi Isa be di tagasi nuti to be don den fatti bi on presenza che dietro le guarda per molti di navigare cristianismo. Même les termes nous disent quelque chose, les termes, parce que généralement le mot qui termine par is, c'est des idéologies. Isme, bien communisme, capitalisme, quoi que non chrétianisme, isme, non des faux communisme. Il faut faire beaucoup attention dans les termes. Aïe dit nagan les forces de l'islam qui terme gagne tout le Anana leina et non vérité et l'islamisme wala gal. Si ini on vérité interne de pas de yabu. Yabu les musulmans. Les musulmans, les islamistes, le mot islamiste encore bas, c'est le terme forcé par les ennemis de l'islam. Nous devons faire beaucoup attention à ces termes. Ils nous forcent ces termes, car c'est quoi la bonne nouvelle, ils nous donnent un terme. Mais pour les gars, c'est les qui pas si joli. Kalau nak migration mereka, ada nanti bukan lah. Si sebab, dengan migration mereka, dengan pun itu kerja itu paroli, ini pun kami ngalah. Setiap punya ayat kalau ini. Hadir di enuni, tentunya memang di intelektual teman. Kalau wis golongan matina di ibu ikat, Cina. De religion monothéiste, la communauté puis mono, c'est une religion une seule divinité est adorée, n'est-ce pas, pour une notoriété monothéiste, dina tawhid kan, dina hebari dina di tawhid buat apa? Sebab ko dina katakan ko anda tu rewa, itu tak boleh kan? Chez les chrétiens, est-ce que c'est le seul Dieu qui est adoré là-bas? On parle du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour y être, tawhid no wole non. Di kalaban no ngi kaya to ka kan mu dure ma be. Donc nous payons faru. Donc hak pe kan duan de ma ka ko di na istar, ko di kan na no wole no bien na ga kan na pat ko ka ko ko beluyo ti ko ka ko ka ni samo, woni ko ka ko an la ribonis. Yo non an na ba to ka to ay rol mu on ha hewta. Ini nyande ka ali ka hebi opposa e nder dina l'islam yimɓe ɓe ko ɓe catégorie ɗiɗi ko yimɓe hino jatika e wonɓe opposa anatani fiya ɓeyde fiya ɗum ko ɓaɗi ɗum fisabilillah o opporaka ko fedde wiwde men e programme allah o hakkande dalngal dari e fedde wiwde men maaye yawde ɗum ma o yaade noon gonɗon muy porla bayani ko jonon bayna wan ko haddi dum annaba do kas ko soron mum annaba do kas ko soron mum bandi je be mi makata be bonna ci dum yow ko taka to anna li mon na ay hayo inna allaha walidun amri alla yukina kiya ke maro mara hayo kana wallahu la libanna ana wa rusuli anna walako ko fakki wonna ko kakko ila ma pende. Donc non bisa menjadi opposan jadi dekat dina Fir'aun ali wanda ma feju beden bodo ya lara di pama kadon odak dika dina lawan to hati ma to bindung bodo hak to itu nona sallallahu alaihi wasallam nyande suratul fatiha kino era sallallahu alaihi wasallam wanda nyande kuti behenande program wanda di mangala agar kita pernah bila dia dengan Allah mengatakan mengenai kaum Allah Subhanahu Wa Taala orang ikuti terima ubi termuat naga dia meyap kepada naga bangga kita dia seperti ini untuk minema orang Eropa amewat kotor orang dia terima wanda kalau dia kaya hak no program Allah orang no
ñande ɗum arno Allah wi so waɗoyni ni ara ɗum tuɗuma ɗa ko laatiɓe ñande fir'auna mako ɗum waɗa kanko kadi fir'auna abuja ñande fir'auna o waɗa ɓaɗo tufama ha kadi ɗiɗan animo illude o noddi ɗon goɗɗo ayi ɓari nima yeeru aɗo yehu yaayi a Muhammad innamo min kaali ɗum ɗo mayde andimi ɗo mayde mi sali ɗo wi ko mi golɗinaɗi ɓay o loppi yimɓeɗa ko ɗo huuɗi ɓe majji ɓe ɗi firawnaɗo mum kam ɓaɓɓe firawna onaka ɓaɗo yoori o goɗɗini o wi no goɗɗini oɗo kanko wi yewwi aɓe goɗɗinaɗi no mayde joni noon imi ndey ñande allahu namdo subhanahu wa taala jonni ko juɗɓe ɓen poggal Allah dani al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala taqulhum waqsaw al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah subhanahu wa ta'ala hande no heeteraaɓe ɓen tagi ɓe diina mum heeteraaɓe ɓen tagi ɓe diina mum al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum hande heeteraaɓe ɓen tagi ɓe diina mum biwnoɓe ɓe diina kam naftata laabata ka hewɓe ka duwa ɗo hande ɓe déclari deɓɓe ko maɓɓe o ɓe wi'i ɓe folama ɓe wawa alan ni al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum wala taksawhum wa tawhurɓe wattawni hulenan ni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam hande mi timminani on diina mon kan ko fuɗɗorno seɗɗa seeɗa ɓe pitan annabi adama arti noon ha hewtu Muhammad Allah wi hande yewtika tokko yewtika ola ko ɗum waɗi kala ko ɓallita a ɓaawa nden ñande wi'a ko diina ƴettu ɗum wallina to ko ɗon nde ñande ka gasi ɗugala akade yitane ɗow ɗum a yii ko ñande a gasi ay fus tawi anndo tan ko faandore on ko yii ka Quran tak hadis ini Allah dari do gasi mi hande mi bingani mo bina mo mi ti mi rene mi do mo ko dum no Allah sinyani na la kon sallallahu alaihi Allah dari ko do wa do ya ko mi ma ko na ke wasi Allah dari inna jaa nasrullahi wal fath siballa Allah dal awli dal ballan dal Allah mi mo ka suratul fatih wa yansuraka Allah nasran aziza singal awli ayinga wal fatu buti dangal mak sujudam o marita o mudahan de kadi wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj jika yimɓe no ara groupe na kadi dina ay ko mi no ko ngati gati e manno goɗɗo wonna mi yafantoma barka ɗuɗi andi e sakki dare nakadu mi wi astaghfirullah wino amen kamɓe ko ngaɗum ɗulla kon ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره سبح منه يبدا يوم ما يسنولا on be nonna ne ko mi mako mi amon ko mabaka mi kala nisso ma onani do ko ka ko dina dina sa ele kadi ko dum ay yetta en hayo de mawdo min tajago dabi ha de wala do dum dano kama kono non nano ko mala ta ko mala do be ko yuɓɓe tuɓe kañen mori ɓe ganduɗa baba e mama mini ami do mi do ta yimɓe ɓe mutini tawa hay inɗe l'islam mutino kala wiyeteɗo amin ko wondino amin to kala wiyeteɗo ibrahima mutino in to garini ɓesnaka ɗum koye kawnuma waɗi kuma ma ko tambi no ani ko kon dani e kawdo ma dani e yaadani noddine goto mo tandan no ngal no ko ya julo ya atata ka tede be dade no bela tv al stawni joni yi dai ta dum do nda e hida wuri be julan sama ya ara ni ko je ara ko dum no dani ko so be mi ko ka wonde ma ala ko sini sur ma kam pratika be bala ke jadi kalau bisa, rumah itu kan kita harus soal duit, siapa naik kami, akan ini ada lebih. Dok, masih paling pikir bunyi itu dan juga pusat dengan intelijen itu kebanyakan dia, dan apa tahu dia apa. Begitu pak, yang itu kami di hari dia mau dengan teknologi.
halay en watte micro e modérateur ɓe ɓe en eɓe abou sani maɓɓe ko ɓuri maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu